Good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Good morning. I have phone you carry dakanya. Oh, good morning, good morning, good morning. Tswang. Thing. Guys, tswang thing. Ake batlo nka nako e telele wa e carry dakanya. Ka ba ke ditla saka. Tswang guys, se bana ke batlo bua le nna 2 minutes fa. Concerning Lekker Vrydag. Ke batla bua le lona fela concerning Lekker Vrydag. Ebile ke delete video ya teng maobane. Ke decidile o delete video ya Lekker Vrydag maobane bosiu. Because ka net ke decidile hore Lekker Vrydag ga mban ka yona bob ke qetile ke sa hlola ke etsa Lekker Vrydag ka net guys ke bua pela ntate modimo a ke a robala maobane Lekker Vrydag ga inkutsetsa khotso haholo inkutsetsa peace. I couldn't sleep and worse now I need to go to Lesotho ke na le di one-on-one Lesotho so ntse ke lo bona batho Lesotho now ntwe ke ithutile yona gore Lekker Vrydag ga utsa khotso yaka maobane ke ntse you know when ke ne ke apologize ka ke repent. One, I had this thing or ke apara misi every day ne ke apara misi every day so ka ipelela ka re no ke apara misi the ila tlisa confusion and then ka decide west okay ke ne ke apara misi and then number 2 ke be ke etsa content ya ka ile ke Vrydag ke etsa le lebo berlo etsa BNB Lesotho and then re etsa ke apere a ne ke se sharp that so be re etsa Lekker Vrydag no ke tla Lesotho ona jwale ka 11 a tlo go tlebe ke le ba re ke tla announce gore ke tla ka Lesotho. So what happened ha ke le Lesotho be re etsa content nna le lebo and then a re qeta etsa content nna le lebo e be le hore re ka ra apere di towele and then ha re qetile be re le hodima bed. Okay, ke le ka understand or mara it was not supposed to be like that because ke beteng le motho wa mme ke moruti in le wa bona. That's when ke le ka feel or let me repent ka nete ke tlwelle this thing ya misi ke tlweletse misi and then ka tlwella ntho etsa content le lebo because le yona you know ne ke feel or it's wrong or ke etse content le girlfriend ya ka re bua ka sex wa bona and then I repent wa bona now ka repent but now maobane on a serious note ke kopa ke le jotsa nnete maobane ne ke le ka tlong ke ne ke le ka tlong ho nna I thought in my mind Tori this time ke ka tlong and now guys ke kopa le nkutlo a ke tsebile hore ko bane I'm still old person kapa motho wa gale ntho ya hore monna ha tsutse rona re ke holetse di plasing ke holetse mo apa be se clients mo ne re clients tsena ka di calpens ntho ya ho tsola ha monna since ke hola is a problem. I never saw being half naked ili an issue I don't know le hore moime a ke tsebile hore ke hore ke tsele ke hotseng ka yona wa bona hape a ke tsebile hore ke taba kelelo ya ka hore kelelo ka nna ha ke dumele hore everything ha e sheba ntho ke bone ka tsele fail yonke into ndi bone gore I don't know whether ke kelelo ya ka e tsang hore mohlomong a ke shebe ntho be ke bona ntho e bad every time ntho engwe le engwe ke sheba so ntho ya bo half naked gore ke hotse ka yona ke phetse re phetse ka yona re le batho ba tsamayang ka di calpens bile re bitsa calpens ka ntho
I sali re bitsa ka pens. So this thing ya lekker vrijdag fapan I am frustrated because ke motho di demonstration maobane okay ke kopa ke explain maobane what I did ke entse setup ene ke yentse and then a qetile ka beya dintho and then nka thawele ka khatla ne ke tinne ka tla sa thawele ke be ke khatla and then ke sala ka di calpens again wa bom so ke rana show then ka bona le batho ba sentse ba qala ba commenta yo o itse o chinchile in half naked in now ke ba confused because khetla pele I thought I was half naked with lengwanana. I never thought or lenna ke lentate a ke a tshwanela ba half naked ko re ke a tshwanela ko re I never thought or if nka hlobola vest ena ke ndikhulule ko re ke a tseba mna because a ke a hola jwala andikhuliswa nganjalo ukuthi umuntu ongitata nxa ka khulule yapha ukhulule uze a ke a hodiswa jwala ka hore motho a hlobotse mona o tsotse a ke a hodiswa jwala na ke tsebe ntwe but so maobane nna ke ketsitse show very innocent ya bobedi what I did ke tshise diphahlo ne mare be ke re tse ding ke tlo fana ka tsona ne ke nnete ke a tseba now the problem kore ke rata ho demonstrate if guys but ba ka latela from hane ke kena TV ya GNF TV ne ke etsa live GNF TV ke ne ke kena 2 hours ne ke etsa demonstration to an extent but ba TV bana ba makala batho unjani lo mntu umfundisi ne ke demonstrate motho ke bitse motho ke mo bitse re etse demonstration live on a national TV antse ke le GNF TV ne ke le motho a demonstrator ne ke le motho reng ha ntho e etsala isi ewa ne ke tloa ne ke move ho not no November o tshwanela o move ntena e live on a national TV nna ne ke etsa demonstration kana go tseding ha ke batla go demonstrate sanse ne ke bitsa motho nditi moshisho tlokwana ke le live on a TV ke etsa ke motho di demonstration ke re ke nyaka ha o ka ya ke re ke nyaka if ke bua ka cigarette ke se etsa straight if ke re batho ba tsuba ke a se tsuba ke etsa demonstration I'm practical ke motho practically ha hole that is why in my church ona le di sniffy ha o ka fitla ke re ke nyaka ona le sniff if ke re batho ba tsuba sniff ke tlo tsuba I'm like that ke a sinka if ke re batho ba tina motse le ka ra ke re ke na le dishweshwe ke na le dishweshwe in my church tse ke di sebedisang if ke demonstrate ke bua something everything ke demonstrate and ke practical but ba ntse ba they will tell you muruti November ke motho demonstration now mabane ke ne ke ruta ka taba ya ne hore basadi le bomme I mean banna le chile be monate and then le have sex e jwang le etse jwang ke be ke re mara basadi lona le a sokodisa because le sensitive ka matlong le a lwana ka moreng ka re setup ya ne ke yentse mabale ka ra e batle batho ba nang le ba kwatang ba teneang because if e thola batho ba jwalo ke re basadi ba etsang ke lelo ya ka ke a demonstrate again ke lata mosimane innocently so guys ke lata mose ke a demonstrator yo bomme bona o tlo tinea a tene mose ha qetile mo ke re basadi ba tlo tena mose a kene dikobong ke demonstrate if la hopola ne ke demonstrate ke re basadi and that time my mind ha iyo tabeng ya hore Leona, it's going to be a problem. I was so guys I can robala and I can battle next year like Freda. I can next. I'm done. I'm done. I can battle next. I can battle anything. Every time I try to I'm not happy. I was so happy. Oh yes, I like Freda. So my body can demonstrate him. Ke robatu. This setup ne ke entse mabana ke re ho batho
basadi lona le tlabele motho tla ba sa tena mose and then ha qetile tla ba sa ikwaela le a hopola o zabe lala esiqhuma ntontontontontonton and then a qetile ke a hlobola mosio guys you won't believe batho ke ba feel ra November o itse o phulusitswe demonstration ke ntho tsa ka guys kore so if lekker Vrydag I don't dumela to demonstrate if ke demonstrate then ke will ndicela ndiya ke bazalwana I'm done ka lekker Vrydag ke sharp ak sa batla next ka lekker Vrydag ke tla bona ke tla etsa jwang but guys ne ke tlo le jwetsa ntho hore kanete it is not right and the worst part lekker Vrydag ga etsang but ba tla lekker Vrydag ba na le tsela o provoke ba etsa hore ke be qeteletse se ke tene wa bona because really I have to explain myself every time I have to explain and since ke itse ke a repent ke phulus ke repentile e ka ro jale batho ba expectile or I must be somebody else ke be an angel ke be kore batho ba expectile or na I must be an angel kore nna ke sharp guys sefapang ne ke re ke tlo le jwetsa ntho today or from today no more lekker Vrydag ek sa hlola ke etsa lekker Vrydag if ke etsa ke tla etsa mohlomong 5 minutes kapa 20 minutes kapa 1 hour ka koloi if ke ka koloi you know lekker Vrydag ne ke rata to an extent guys ne ke phelela lekker Vrydag ene re like le somewhere ne ke tloela even if I have to go somewhere ne ke tloela lekker Vrydag ne ke tloela ntho ke etsa ke etse lekker Vrydag but now the expectations are lekker Vrydag ho latela batho they are too high connect but bampeile in an awkward position now I don't want to blame them because kenna maybe I am saying this a platform ya batho ba be le chance ya unjacha no I think maybe that is the problem ya ka hore be ke iketseditse page mo batho ba tlo njacha nteng but guys thank you so much ka neta ke sa hlola ke etsa kambente guys na ke sharp ke sa hlola ke etsa lekker Vrydag ke deletile video ya teng maobane ke deletile and it was a very nice video because mono ne ke bontsha batho ba lokela ho etsa jwang kanet a ke robala maobane next ke sharp guys and then ke tla etsa Monday motivation because Monday motivation yona ke bua fela and then le qetile but lekker Vrydag yona I'm done ka yona thank you so much guys mara ke batle next and linto hore ibe every time a qeta etsa lekker Vrydag ke tsona la ke ne ke tlo account ke ne ke tlo araba le yona ha monate next I monate ke bua pela ntate modimo it is not nice or every time o qeta etsa something you need to come it is not right. Thank you so much, Pastor. You are. Homoto, you don't know. You don't know about Tubanaba Fila Joan. But Tubanaba Fila Kiwile, I was acting, I was lying, Hanekiriki rependile. It means Nekele Maka. That is why. And secondly, people were so negative, so negative. So, ke sharp kanete guys. Ke ba tlo maka. Bon, ke done. I'm done. Ka lekker Vrydag. Exactly like it's a lekker Vrydag. But at the same time, interested because next I gain next I benefit next. But ne ke le happy because feedback. But bana ba bua hore ntate moruti improve tse manyalo a rona, di bedroom tsa rona. The bedroom tsa rona di monate. We are happy le basadi ba rona everywhere. Bordering. Lesotho everywhere mo fitlante batho ba le bampa feedback ya hore ntate lekker Vrydag ga e re thusitse manyalo a rona a improvile sex tsa rona di improvile everything improvile ke peta o bolela motho ke re you know lekker Vrydag
nka se dule ke etsa ka system A1 nka se dule ke tla ke dutse mona ke etsa ntho one like because when you are a content creator una le ntho tso tshwantseng o di etse now I'm afraid to ke etse dintho tso tla re ho sane actually when you do something to create more interest to what you are doing when we enter something we create the changes yona so that it create more interest or batho ba be interested we shebella you get my point. And now when the problem is when now I'm afraid to ke tlo etsa ntho then ke tlo etsa ntho innocent then ke tshwanela hape ke tlo account ke tlo dizophendula wa bona ke avoid ntho eno because honestly not when you do something you need to improve you need to apply new things ntho enye o yetsa but it is not right or every time I ke etsa ntho entsha and then e bile ke tlo ja shwa ka yona because ba bang ntho e ke yentseng ya hore ke tulele betheng yaka ke tinne ke khatlile ka towel I thought that one is innocent I never thought or it will be a problem I never thought. Number 2 taba hore ke late mosi ke demonstrate hore basadi bona ba etsa jwang ha ba kwatile I never thought or it will be a problem also. Hai le mao mogotsi wa ka guys a ke robala yo a ke robala nix I was not okay I had to delete I ke sharp le ke Friday done ke qetile ka yo can net Lesotho I'm coming ke tla sekeleng e kholo ha o fihla sekeleng e kholo e ka re o ya Shoprite ha o tswa ka re ya Shoprite ka lefting ya hao qeta o tswa sekeleng ka lefting ya hao there's a building ba bitsa Ntate Sepupi ha o fihla Ntate Sepupi hona le shop e rekisa mabone khone e be ba Midas next door ya shop yeno ya e rekisa mabone Lesotho o pote o kena left mono and then o potela ka morao there's a building ye nngwe hape e brown nyana ke tla mono office tsa ka di mono ha o tloa sekeleng e kholo e be ka ro ya Shoprite ha o tsofela sekeleng on your left side o shebe building e kholo e tshweu ho rekiswa mabone man aka matlong di mabone ana aka tlong then on your left hona mabone mono between Midas and shop eno mabone o potela ka morao there's a building again ka mono ka 11 o'clock ke tlabe ke le teng mono batho ba batla go kopana le nna ke tlabe ke le teng mono Lesotho then batho ba Botswana ke tse le etsetse le rumele di number o 07 tlo ke le fetsa seleke le tsona tsaka le ka di sebedisa 073 202 9079 batho ba Botswana batho ba Joburg batho ba kae but because nna se ke etsa so batho ba grouper I just come when batho ba grouper I just about 10 15 ke ya Joburg Lesotho now se ke na le 15 ya batho ba Botswana and then ba ntse ba eketseya so batho ba groupang please guys ke kopa le group nomoro tsa ka ke 073 202 9079 073 202 9079 tse ding ke 079 083 3833 07 one-on-one ya Lesotho ke 1,000 rand but if o sena 1,000 rand o batla o tla ko rapelle ke etsa ka 300 is 300 rand zero number tsa le kala founela go tsona 073 ke tsa ka tseng 202 9079 073 202 9079 tsa batho ba batlang gore ke ye di plekeng tsa bona ke 079 083 3833 079 083 3833
double three. Guys, thank you so much. Ke delete ntho video ya maobane because next about to offend batho hape hore ba nne ba re ke half naked ba nne ba ra o tinne mose wa pretender. Ai ke delete and then kandithi I'm done. I get back next. Hana kwentse tsamaya ke tlo tswa social media ke tlo etsa dintho tsa kereke fela hana kwentse tsamaya. If this thing it was too much for now, I get lo because on this not I get gaining next. I'm not doing this for money. Facebook doesn't pay me. TikTok doesn't pay me. I didn't patali into them. I was doing this thing for about barata malapa bona because ke rata manyalo, ke rata lenyalo, ke rata o motivator for manyalo, ke rata o thusa manyalo, ke rata o thusa about the relationship. So Aksabaka next. Guys. Thank you so much and God bless you.